Pak Maman bro? Ay, siap. Ini sedang berkegiatan apa di Blok E? Kegiatannya UMKM. UMKM. Blok E. Mantap. Jadi seluruh warga Blok E gitu? Seluruh warga Blok E silakan berdagang untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. Mantap. Jumat sore ya. Jumat sore, Sabtu sore, sama Minggu sore. Siap. Oke. Sukses selalu Pak Maman bro. Siap, atur mohon. Lembur asri tur endah ku pamandangan, pasawahan pagunungan jeung walungan, bukti cipta kawasa ilahi robi. Sabilulungan warga guyub sasaregan, rukun damai ciptakeun kasajahteraan. Jualan apa mas? Buah-buahan Pak Buah-buahan? ya, Buah apa aja? ada buah naga, nanas, lemon, pisang, kurma, dan macam-macam. Dari blok mana ini? Dari Blok E Berapa? E317. 317. Keren. Nu aya di tatar Sunda, buana wargana akur sadaya, buana ngahiji damai sajahtera, buana cicalengka. Om jualan apa om? Kerudung? Legging? Gamis? Jamisnya jamis anak, ada rok dewasa, ada rok anak-anak juga. Di Atos, Di mana om? di Blok E1 di depan jalan utama. Oke. Sabilulungan warga guyub sasaregan, rukun damai ciptakeun kasajahteraan, silih asa silih asih silih asuh, wujud syukur beukeutkeun tali baraya. Jualan apa bu? Buah-buahan, ada pisang, jeruk, apel, buah naga, Banyak? cabai murah meriah.